Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Ebenade biara anajo dumienu aba pa ho de kwapem se no nan ebebo. Ye ginema bompaye all night kese pa. If ya danso awia no mienu apemu kwapem no me yansa bre no se besan so hia dwendwene awade asem ho. Na wosomfo a odi dwumedie ho chiame eye osofo Amos Asantea. Oye Pillar of Zion Oboase branch sofo. Ono na betenem ade awade asem de abreo. Tie no bia na minim se obe ye nhira e we Yesu din wo nyame nhira amen obinti sewo emta ye brenti aya na ene de ende ye mpese e be we sita me be so of John Bompae na ye mfa agro ne nhyeso awurade ye da wase nhira nkan se de da wo hye ho do nyam no ene so ye da foforo e bre ni fa wase mu wura wo makoma mu ene ye na dwene mu ensesa ni padua entwe akarama ho ese wo sane wani nyam mu a yanya yeraba nhira nkan konkon se da wo kan ye ho ene so waba ye ntem ewo Yesu din mu amen amen yade wadi nyankopon ase ye besere atiefuo nyina se obi ampe attention emaye dani dan nyina ye bom nkaye se botaye ba ko pe enem ye de wo studio ha enye bibiara se ye pese ye twetwe nipa ko ya afa ana se ye boya asori dawuro kekene nipa te eke no de a enka eyemma demom ya botaye ne se ye pese nipa enya enkwaje enu ntawie ebrem sofo bia ofira awrade no aya me ka se o de passion ene preachi enti ye begina na eja bi dere weyemu a twa se ye ka amanyame man efiri emputirem ofiri sumu no ba han mu mesraw ene asoma me no be kan mani bresem am se sie mi preachi wo kumase mi wie ya ana ma se duran the same message na me to aso efiri se ebo makumam ebnada na me kan enne me sa to aso me se to aso wo boase aso nyame ya adoma anadwi ye be sa to aso na rich yanko Ephesians chapter 4 and John chapter 10 verse 10 the whole of this week media year program was santase na se awrade odane ho di ewo na asemu a ugina wa uhu se awrade botae ne se ompese nipa bia bayira akwasem na se ba bia wiase na durun bra strategy Satan di wie nipa no yani ma ye ho so me kato se Satan on ma won straight emeyi ne ho di nkyira se minie ye fra me bonsam entimi pe wo wiaw wanam enyuma so wanam nede so wanam ya adwene so yakoma ene di wie nipa ene ne nede ba ko a odi wie nipa a John chapter 10 eka se oba obewia na wokum na wasai eye process me yensa enti Satan onya menwia me a ontimi nkume ana onkumi so a onya menya da ensa me ti wiase wie ye bremu wana obenya won awia won odo be ko yiram obekum won wo obewu ne sa obefiri awrade no kura ho na kwa odo woni ba kira so no eye saye kura ya fra no bonsamja me ba to wo chemi saye ne die twatu okura ne say enipa be kwa suffer the rest of their life awunya humi bia ma kra biom na ne kwa ya wonam so ba ko di wia ene atro bra sa asem ya na me kan o say ebi fra aso mo ka se die ene ye ade no so akofa ko chirichiri papa bi tenase ne fa pema oto no Yesu bebu sa abem se obi to fa pemwa ode anwea although your friend foundation he is doing the right thing at the wrong time what to for pem there and so nyaniama it just what to for pem no ti Yesu di bu bese se sa for pem no enso to a frama na frama boa ebe ye dai ebe jiri ba for pem a esibutan so ene papa secret woman say this time nipa bebre be ensore ma asofofo bebre atu fa pem ewo atro so hey ayasomo bra so de ko ensore dem wo de ko adwumam wo de ko asofuo ma everywhere what they deceive you mama kan tam say ye ni holy lie our bible enim atro kronkron ye ni atro kronkron Christianity ye ni consideration dia antene bia entene
de ya turo bia eye turo de ya boni bia eye boni se de di kan a Satan de wiawo a wonnim na wiase Yesu pia me ka to so obeyira first one wa de fapim esituro so asofo o church ne fapim esituro so mini a wotemia oya adwuma na woya wote hu sikadi no wonim sa onam etro so na less foundation no hwa so ye me jane se erode de wo ba wiase no ono nim se odo ba wiase 1982 ba beduru Ghana onam na hu poster se ebo ye pa adwuma ye betumi afawo na wanya skanti okoye no erode da odo ba asase we su no okọ Methodist okọ Pentecost obo Pillar of Zion Church ana okọ printing press okọ change date papa we change date say yo 94 meanwhile 82 diatro 2 years what you are turning erode nu asem because of honam fam ahunyade honam fam ahoto bra this time yes man na ben abenti ye preach wo pass nye pe no kwasem de erode say erode person man mani ba won so say sa strategy di nipa bebre be ko hell kwasem ko bonsam tim owie ponduma no ko tera soro dem massa you can pay tithe offering over report to all time all days but man why you are not saved nyinkwa no kwasem pa because of apem ejina e traso na daso eno na wodi tisikadi unima ya no say ya go and confess ka bone eno na mabebre say why na etinini ena wi amesa kan ewo radio na me preach wo so no say time na ye ko school no ye ko secondary school na ye mfa na internet na eko na ye mfa picture mo so enti obi wo okoji obi certificate ano no din ni pakro din na say wa wonim say wo yusu enti din na wo yusu wa wonim say enye udia sa time na wo pipa na enye ana wo ti obi de ko na akoka say ye fa oni pa asomasi ba me why enye wa eho na Satan abele foundation amon Jesus atroso na wujina complete you will go to hell when Christ appears yamra church bra the echoes of church this time younger ewu yomba no person na warrior omudi kai eye bone boy jamai fifu omu ho ano ye don ba bia ya boss nyina na wasa de ba altar nim akoka ansa na sofo busa no bra abaya no wonna dada sofo dabi menyai bedinsi nyina sofo menyai sa de entia do ko altar nim niama obi eve ne say abaya no oye akatasie oye babun wakata no ho asie and that day no de entia ya mo obi eve ne say aya de foforo a umie so da kwasepa ba men wa so kukuam wonim say wonim abaya ne ho say no city e adenti na wo be deceive awrade ene sa sofo ene ka bi kire Ananias ene na yire Safira say adenti na mosimu bo say mo ba be di atoro atira ho konkron adenti na mosimu bo ampa no atimi aka na sa do be gina altar nim na sofo do mun sa gu so bra sa fa pem no egina toro so uni nkwa wodi dua ale foundation ana wo to concrete eto so Jesus one day ebe fagem ebe seki asofo Bible say asembia me manua me de kasai ensama me kan nyina bebu me ho atan pa ya wo say me ana me kan ti Paul kasa na o kan bi wo say asema me kan di enya awrade na emum ayame wa hunim o conscience o daye me say daye gwa hodo Satan so daye chen yankopon mo pa mo ncheki Satan o kasa chen awrade because yes we are fasting we one dey ka kasa miensa Satan no na awrade nkasa and Satan o bosu nipa Satan o presi nipa say da be obenya wakose him wow and Satan so daye e chen yankopon kwasempa and found so we Kristo no betimi aso daye 10 na nyame de wom ye ba akopɛ and so ama wa no so na asole ya awrade say so wo ya twatoro no awrade say wadi toro etu ba da won say daya no awrade na yi kyerɛw anasa eye wo hunim because enipa ebre eti ma no so daye same onwe me ho adwempa untimi so daye pada ya daye bone eno de obeso untimi so daye pada
ye de no so ehye awurade that day onyiwa be fagem masa ye ni abre o awurade abre na aso wa wo ye ne de no pese wo je wo enti asem bia ehinta ye bia no order di kwasempa ye ehinta ye mu ni say bone no order di osofo ada bia wu minister say awurade say awurade say do na wakene nyina you shall be judged according to your words because obi okura wati asem watene ntawa sa no obeya so le no da begina ho say awurade amama hu say awurade say meanwhile oboa just to gain favor and obenya glory sa sama da bia me katam say ama amalekini ni wuye onim say wo ko taturo e dia jeni monyam e wo David enim na nka wa mani pose na nka ya hwahwa no ka ya boa ne hene ana bonkum hene me wa asam na akoka no oboa nya na ku so oso na ku no ne ka tsa wo moja bi boa wo tifi bra wo tiemi awade na wo wa no wona wo yere ene okunu mo amonim sai oba no nim sai oba na wo dikan enye oba sister wona so ti Pentecost wona so ti Roman at now wona ukura atena se akọ 21 years wo sha akra no ba wonim se akwa ne ba wo so nim pote se enye ne dia pemu kan sister pemu kan bra sister have ya okono wo so le okonyina eye kwa se want to me confess this sin it will take you to hell once again na bisi ya se papa bi so obefa na makọ bi tunko ya test ya ne meni nyina enye ne ma sunani pa no nete onim say ne ma e trofa pem awoba ne le no won say dey am from aboy no adwiri na wie ya aba sister so te kam na wutie mi woda mo nko wote wo tie mi sa for pem na wa le no atrofa pem no bra Yesu bo kwasempa Yesu bo hwe anamikan e okuma se ye won ye sofo ba ko bi oba o abura so yure na afridin am say dey obenim no obaya ye Bible school obeka che sofo wase watia so na awurade se onfa no mese na se bese me kan din ye ho ne ate se ode oil ya asole ohwiegu wo no mo tietie sika so no ye eniema tantanta na sole man beka sofo enye se na ho kra na tie ba we de wo bura so de wo ye ne yempe ene ye frɛ no ye frɛ na ye yi na ta kan sam na kyerɛ no so wontimi ne ye na tibiem okɔ ti okoye na sofo suma me ne sofo prince yan kono ho ya koye kwase ebusa na ya trepe na ebusa za ida time we tey wa asole sofo wa na frɛ wo sofo asole ne bra na o se da bi nyo no wa eye den na de wa asole ne be se na se ana o se Awurade na ka tell ne se o me se na se na se ya da se ya so ya kai se de awba eye meeting ene ebusa na aka se Awurade se enti second time se wo kodi ya ene ebese ebusa wo se sa wo urade no se na ye urade pa ho se na urade pa ho ono so na asa aka kire o se ko na kwa no hwe anim o si ni tirase wantumi ansole biem because Bible mu confirmation urade ka kire so se onko Ananias efie na wo mompa man time wo ko na urade sa ya fast ko ka kire Ananias se maso obi ama na e ba wo nchen to oba vampire man confirmation abai mewa time aye ko Peter ho e wo ka kire no topa se onko Cornelius fie die na si no so de ya sa ye ko yi Cornelius amane say this and that time mo nam ko mo ko frɛ Peter na Lord say yi kire ho confirmation aba what did I make a confirm enterade so the tro esana obeyi ne ho ano kwasempa adi fo atorofo Awurade atam mo atwanim atrodo do a mo dia sankom ha Awurade mfiri heaven emese pans ho nkom da onya sa de ne da sankwa sese mo mini asofo puppets kurani twatoro kese masa me ka cho example bi a be site say your papa Awurade ye mo ano don't pretend to help the Lord and your word say me ka sem bi dia defender for bi me de bu Awurade amna dum untimi mu Awurade enti example bi a be site asem bi a be ka a enye no kure in the pulpit you shall going to be judged according to that word Awurade mfa ho I don't know be dia me ka tell say Matthew chapter 7 enkrofo na Bible so mo ko Awurade anim no won say eye kwase no
Yeah. A question about it. Question in the sir, make your mom exams 1 + 1. And I'm answer say 2. Yeah. But for your marky and your Timmy. A team. Miss Minim say 1 + 1 say 2. And to me, who question me, Busa teacher, and I'm in the No, quite. No one. Because I am a pastor. Yeah. I am a minister of God. I do this and I do that. And as I have a mean COVID, was me Busa say, dear Tina so my menko. I don't know, yeah, bet you say, oh, my dear, and tenene. And woman say 1 + 1 ye 2. By Otron, why 1 and I buy 2. And this American, a dear body. A times yana minus yana plus. Ni question no. What does he? A woman say answer and you're correct. But no see chiro no. And only asem no. Waiting. Bra, atro. Edi nipa ko hair. Hwa fa fon so de na kwa to nchen. Say o frame no wa ha no. Eno de anka ho. De lay foundation. Awo ya wadiem, ya tumam. Hwa obitimi so no ane bansa. No na e ko akọ change date. Na so de fa bro kire dia. Hey, a Dawson. Obitimi ware ne maame. Say na yere. Na ya sensa je atum. Because ni na ne say ewiase so defo oni Satan. And so born was a manner, Papa. John chapter 8, verse 44. Was somebody might have So born was a man, dear. No bon some. Ohumbato, o problem is say. Only problem. Now, one of us are the tenant, and no credit tenaceno. Asa, a baraka cry, young Christians, say, young to me too quiet. There's almost a last passport near Maniama. Ha, so person no crack. Ajibiani jai. Wunya. I don't know to say a yaseno and Sharadin some. And sending some and just Sharadin some and a fear when we are see coffee and sending some. And to honor bomb Massiman just to gain favor as of for. I yet chilenipa a quine bonny. A tro on one of some no can or bois. A Radin Kasai was a Radiacasa. And the kind of John chapter 8, verse 44. Somebody might have moved from no bon some. Modia Maja Mufrino And no bon some. and a bon sam. The might not come on person. Maja na kono de yana mo pese. Moyo. Moye. On the would differ 50 years. First one where dey Would differ. Ose no be wie where dey. Okum. No sell. Obi okum ni pa bi where dey. Would differ. Ti say that on you wicked man. Yes. Now we no creso. Na on to me nyina e wo no kreso. Every time no crani ni mu. Every say e bi nya dey. Eni ni mu. And won to me. You can never give what you don't have. Yeah. Ade me ni me da me di bia ma. Untimi. Enti onu ebi ni mu mpo na watumi aka. Di bia ma. Ko So ka tro some for no se oka atro samwa. If for no mu no oka. Efri ne hen. Imu no oka. Efri ne hen. Imu. Ana might so say onipa de ayama. Ayama. Na buso. Na abuso no. Eno na de Anoka. eno na ano aka. Na tell say de wo mi mu no. Eno na e da epie. Enti atro na wutam e kire say Satan eye waja complete. Adwuma wutim. Baby aye adwuma, baby ate, hwe, just imagine. Yes was say about bra. To asoma me. Was say verse 45. Na me de esa se meka no krenti. Esa se meka no krenti. Munyi minni. Munya dai. Munyi minni. Munya dai. Munyi minni. Unim so we America obi beka se nkwase asem no to okika. Ana madwem se monkwa na mo ya Kristofo. Monkwa na wotene. E de abai. Ana na me de fogire yi akoye we. Enu nteru ade be mas yo. Se Obi be di atam wakam. Se hunu no okika. Ene magazine se untimi ntwa toa ye ntana ho. Ye ntana magazine this time. You obedient. What did I make? Ye ntana ho. Oba church mu biam a, mo ma me sa mara church mu biam. E ma ya ne mrante. Oba ware a Erade say so for some mikum no. e koso papa. Erade say mikum no. Maso da ye. Na da ye na maso no me so for me da me jim da ye di o. Me da ye emfeli. Enti hwe ye na wa anya aso den. Una ye mikunu. Ene sa mbepa wa hwase. Na waka. Sa wa antiase a ube hu a no sa de ko ni pa foforo so. Nso asaso da ye bi. Me be se me bu se wiase nyina ne Ghana for se Erade otimi yi bema baako
etere ema 10 so mo nyina ni kum Ewade nya sai bi da church ema maako 10 etimi so be ma baako dae obia say ni kunu no enje nyame be ya mumusa nyame be di e be di mo hey mumie heyo etro na watwa say Ewade kokose sawano no wo ho kwase sawano adwuma na wo de etro na tim agiskedin go and confess kwasampa go and confess your sins because masa one hwe ya me say fa pem no eyedua na wato asisu eye dan ne de be pagya basuro but one day e be senke nyina be dwiri e be senke fast and ye nyam dwuma ma ye no masa ye very careful papa because Ewade ni na wo de ha so for me so asem wo anya obia en twatoro anse no e wo Ghana eni wiase wotimi afura duru soro nyankopon e na wo twatoro ase no wo ye moboda ni ubu odu nyankopon na twatoro ase enti me mati asam no kran yes sir he Gideon what voice ni say Ewade say enso wo se me nyimi huni me mpa asem say ya mpa say Ewade wa I need confirmation me hear confirmation I bet say ampasa Ewade wo na wo ya dai wo kasa I know how unim say mountains are ban obitimi kwatena ho na wo bia process no no the chase form afi no kasa Ewade say bra me janyankopon mo bro ho so 2:4 say the second Corinthians can say anka me pesa meji ababa wa wade bia ma me ababa wa wade ko ma wan Kristo nanso 2 Corinthians chapter 11 anka mu me kwasa asem am kakrai ama me kakrai mo nu mam yare na so mu mam yara enu nkura metwe no mo ho na enu nkura metwe no mo ho no ena wiei metwe no mo ho ya che no metwe no nyankopon ni nkuru ya che no wa mu nyankopon ni nkuru na ya che na majema wade ma obarima ba ya pase ya che wa wade ko ma obarima ba ko pe sam dia baba wa efin kan ho sa dia baba wa efin enkan ho efin enkan ho obi a oye fin obi a onya fin omu ya pa na omu nya pe obi a onya fin watimi tatoro dabi enti de nyankopon wo no wase wanya de na ontimi efiri se bra enti unkasa yam ne trese wo unya nyankopon ba what of fapem wa nwam udi nwia na to fapem one day esekia e be jira guwate to asoma me o say verse number 3 now so me so say ebia now so me so me yam seseme said the de tie be dada ha said the one de ani tie be dada hwan hawa said so na obese mo na to say na adam any wiam osase nye no me say Satan on more straightforward wonam enada so any so obi wiaw ansa na wotime nya hu aso odo wa ya adwuma and say sa kwan no ene wonam so eni po de nya omu ye mpempem ba sa ni pani nya so yaso omu konsole ti na adwuma ne sa enkwaje ne wonya wie sa etro na wotwa wodi nya sika no de bi bako tia tight he asole de oba ya beje aso ba shi enti me yam seseme say bia se do si dada hawa no sa so de bia no de ansha no de ne dia nani tie what de ne dia nani tie dada mo bi sha bra nani ati ankasa ti you very careful fa pema udira so na wi aye atro na delay osofu ministry na waten busa ho and some do aka ne dem Ewade say hey obi atima e bold say wakoye fasting 80 days na Ewade ye say na asofo no kwaro omo ye tro chance so ma Ewade ye say 80 days mo du ne Ewade ye say that wo koye 80 days je ya me say wo wi 80 days no voice of sati ye ne say onkoto na doa we nya nyame so futie ni ye onkoto na doa odi for Daniel onkoto na doa e man so ne ma oso ko church of Pentecost wo boa onim ho si ho poda onim ho hey na Yesu e record ho na tima biriki bien ho ha and some can say ye jin de be ya chan na masa ho na ya chan wa na na ntepo obi antra ye kwa 1 week drive fast na ye no obusu akuru masa se ne nipa ho si chire ya na 80 days hey we demon so for we do oboa we demon atro just to gain favor na sa me am gina hai unya mani madom unya recha ni madom
wonya wo nsafo wo nsɔre ma enuma tom na wo anko heaven na emfa so obey na nyaye brother said ani enimomye na so enimomye na ekasa kire banyansafo na emom yankasa kire tibon koso no ena ye kasa kire batwema ne banyansani sa o papa eno na awomwo omuye nyansafo ento so ya banyansafo batwema e sa ya wo amaseye additional Amen. Correct. Amen. Some bompa chato. Ye bompa. Ye de animonyam ne yasidama o. Sa enanso wakasa kire wo ma e wo Yesu di mu. Amen.